ꯃꯤꯄꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯅꯣꯔꯣꯛꯆꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯥꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯄꯥꯖꯔꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯄꯥꯖꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯁꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯦ that how and why they are misbehaving with our innocent, with our highly cultured people. They are not supposed to. अखोना कुशी ना हॉस्पिटल चत्पा नते अखोना वार कांदा चत्पनी उपाय लैत्र कांदा चत्पनी अदुगा इचा सिंह सिदि लोय नुंसीने जे इचा की दमकता खोदि कथोक चगे लैजरबनी इचा बो ट्रीटमेंट की दमकता पुबिरगा मोइना सुमाइना लवाई मचानी अदुनी अदनी हायरगा क्यामना नुंगाइतब फील तवे ऐसे रियली आई एम सो सॉरी अइना खुतक्ता अखोई की रिम्स की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव का वारी सारगा मंगदा खुरमे with my due apology in खुरमे sir we cannot tolerate the misbehavior by the staff to our highly cultured people manasu promise away nasi mak pung ahum makhaida already meeting ama fixed aurabani nakal animak ki pauda lonani one side di tawi adabani nako chume mana aise ai aninge but from the innocent face of the patient party aina khali sidi staff ki aran bani aina feel tawe I may be wrong so I have tried to contact Dr. Priyo Sakhi magi director of RIMS also magi phone ji phone de mangonda swaina khurmaga ma ngonda action do thona launa ba akoina suspend we don't want we want terminate toraga atai staff da su lesson oigini how to behave with the people how to behave with the innocent and highly cultured people sini aina haijaninge che they are not everything uchi ke mathak da haudong ke mathak da hui ke mathak da du lai they are not everything so we have to save the attitude the culture adu ki behavior of jam darkar lai I am giving you one example akai ye sanai lai bag na chum artist sing na koi na sumani la sana ba Bombay chatto da akai shohar koiru si hai ba ki chatani मधु दुकानदार मना कोई के आर्टिस्ट कितंग मिसबिहेव तो बजानी मधु ओजा तोलंदा हंगियो कोई के हेमंत दो लीला तोलंदो आइना कार म थेंगने लंबीदा 3 स्टार विद ए फ्लैग पुलिस की कार ने आइना चेलगा हंगे का नाम डीजीपी ने है महाराष्ट्र की डीजीपी ने है आइना चल लगा मंगो द खुरमगा सर आइना मणिपुर के वारी हिली रकांदा अशोक मतेक मान हेल्थ वे खुद तक ता मसामक लाकना डीजीपी ना मधु की दुकान तो चल लगा क्लोज तो चले दुकानदार दो ना खोंग पाया खन नो कॉम्प्रोमाइज माना हिप जात ने की खोंग दा नो मधु यार अखोई प्रजा दे दी गॉड फियरिंग पीपल नी हाईली कल्चर्ड पीपल नी मोई द मिसबिहेव आई कैनॉट टॉलरेट वी कैनॉट टॉलरेट मसी aina soidana koi ke Sanjeev sahib very nice person ni aduka kuji ki director riba nupi du so ma ke husband to Dr. Rajan ki amna luna friend ni ai mangonda ki khong pai jana request hogani ya bo yaad raga koi ki kareba koi ke Mansukh Mandavia union kainone minister ni union health minister madu ki makhada kuji ki rimsi lai ba darkar re ai ma so hayang una na ba tawrani soidana tawrani aduka ashikuma staff we cannot tolerate. I Oja Birendra, so I request Ojari, please interfere. Such people should not misbehave with our people. Mashini mayam da ikodam janninge. We cannot tolerate any misbehavior to our highly cultured people in this world. See, attention darage. Thank you very much. God bless the patient. Maki angangsu jamsuna phaba oishano. aduka ai naim phalak paka namoi da changani ai unagani aduga whatever akhoi help toba ngamba I will go and meet their family. Thank you very much.